anakemba nyinga na heha alikunganya kapa mwana mwese madila na igwe swali mvango mwe mwana mnalia achako tare yamunambia mwana mama mwese kaninga mteto wa mwanini mika ni atu na wanzambi kaninga mteto wa mutuni mulinga henyi mama kwambie na udakosta unalia yako nzambi matu mama yangero yene mutize mkufu mama chance mama chance nja kuchikula sio cheni nino atalaka nawa sorte kushimwe mutu mwese kaikwetekana amwako kana longe milangi nikulinga itumbu ya mutapu amba mwenye chance uli na joda koste unambe kwa mishase nguli na jo yami amba mwenye chance uli na jo mulambe unambe kwa mishase nguli na jo yami ye chance jane jumuika jo mwanangana guvernador Daniel Felix Neto guvernador wa Lunda Sule gesa nga kunzoli amumene kunzoli ami atala mtumbwaze meza kunzoli kumene chobamba nguchi amba mwenye chance uli na jo mulambe unambe kwa mishase nguli na jo yami amba mwenye chance uli na jo mulambe unambe kwa mishase nguli na jo yami ayikole yina kangu kwata yami yawajinyewa nyima nyonga hanjie ayikole yina kangu kwata mulambe yawajinyewa nyima nyonga hanjie natala mwinu mazambi mwasuwa natala meso kuli sisi teni yanga nafuka bule yekuya mwilu chayi mwene natala meso kuli sisi teni yanga kambwewa kuchi ya mutumi na karwe nakosta kanda ufa yagwa kakuke kambwewa kuchi ya mutumi na karwe nakosta kanda ufa yagwa kakuke ndana ete shipitali ya kashishi yamuka yamubatula kulwe ndana ete shipitali ya kashishe yamuka yamubatula kulwe achitoshita kuyako nikumutala umafuka iya waku yako achitoshitwa kuyako nikumeneka umafuka iya waku yako akwachisasa mwiva sango shimbi chocho inyengo chindete kuno tumuuke akwachisasa mwiva sango shimbi ngwenyi inyengo chindete kuno tumuuke amba mwenye chose uli na joda koste unambe kwa mishase nguli na jo yami Kamlaka Songo Jean da Cruz vice-governador wa Lunda Sule kavulamine grupu ya Jote Mpila muno msaurimu ni bose Shaka Lucas kuze kumshinda wawawe Tudeshe magenda ya kwa nyiki nyengo chinji yamikolo hamu hakuna kulwe Gaspar Muhenu Sango Vulu kada mubari kasesa bai hakuna kulwe Bongongo mumakanwa shakwa kole ango mafahamu da kosta kali ni hono Bongongo mumakanwa shakwa kole ango mafahamu da kosta kali ni hono akwetu mzeto kunyama nzuoni kubomba fugu inangu atuso kintu kali mono hamweka kufama farisika ndikuchimamba unambe kwa mishase nguli na jo yami atumangia kwa mashini malitolongola amwe mafia hohene ngweto nakeba kwendala tando ako angi moko mama kukangi manyima angi ako hohene kafiolume ngwepo mkutuchingale mama kokoli ame mama kulujami hicho choko teka chimamba unambe kwa mishase nguli na jo yami ngamfupa midimo luli atukumia wana ukamone andatu awana nyena heuli muola pulu tekuchi mwana unambe kwa mishase nguli na jo yami teka choche msonono nembe na mabosa anjwi miaso kuseka mkapu mkapu nainzana kwa chitonji chamwenge namona mwesu wamona nina mona msonono kamba bosi ki Ameriku nikamba bosi kangu Francisco ya eteza tukukwase chibi nao kete kuchimugama Bose ki bose kangu na nuyuka unambe kwa mishase nguli na jo yami Bose ki bose kangu na nuyuka unambe kwa mishase nguli na jo yami kamba Adolf Evo na kwekula utome chavulamine mapastor esu ya namba mkongo nikuza mwetela nzamba Pastor Lumimbo Benoit mulali niwaze esu anakaba Kinshasa bamvu simplice kila nzambi nzambi anukwasi nzambi anufumi
nimuneza kuno kusaurimu atwanja mkwasa kamba kakoma kamba Jordan wa matunameya ni Mario matunameya mwanangana mwachikwata tutukuvulama Andre Kabwala David Chifumani Tata Kalambani Mama Isabel Kalamba tutukuvulama kamba Bose Muteba tutukuvulama usawame njeya kamba Serge Mtumweni nisoba chimona ukwetekari na ngutala kwa hospitali njeya chini ya mchamia mwanamba kakufamana ngule kote kwahwe ya mga mnonguli yanga ndio msona tukana ngutala mali ya masoji ya mnafanga kishika kome ya zambi ya limeje mafu Niki kamba Jonas Mokambu ya nistafu mweso kwa tabaka kumukapa eswe na nishisa kumatafari kudundu familia jami ana jami atweswe tanuvulaminika amba communication sociale tanvulamini TPA radio Lunda Soul radio Luanda eswe akwa kumishiko tukwasa kwa mushinda kafumvu atukanagalia kwa chinju ewa kusabela wawawe kwa Lunda North tuvulamini radio kamba Mississippi uze kukwanza Soul Manel Ribero directora radio Lunda Soul Separame Domingo Jimutambi Ngimba Yesu amuno musaurimu Ngimba Yesu kula utome Yusuna kalinga Muzinga na kubaya mwikola Masoba Yesu mwewe uje Dostal chikanda Mwafrika Sulu Nongwami kusaba Marie Nicole Mbaizu wa Sidoni ni Cecilia Ilunda kamba Jonas Mokambu Mukapa Papa Chimvula Chapa Sambamvu Ngenge Sapira Tata Ngombo Iwoloto Pastor Mbuyu Justin Nongwa Milena kwamba wafalume Clementina Keke Doutoressa Kajiji Mwewele Mwenfirmeiro essa Mwenfirmeira Ni mwata nzavu chenda mashindi kwa kwene kukajiji mwata nzavu Mwata mutetami Mweunji Kanuke Don Kinshasa Billy Mandundu Tata Matie Mandefu Sali juwa gwende